Dobar kulin vam je proizvod od vrhunskog majstora, to je prva stvar. Druga stvar, morate imati zrelu svinju od koje ga želite napraviti. Zatim treća stvar, u kulin ide 70% mesa od buta, ne ide cijeli but. Maksimalno 7% mesa od plećke, odnosno samo jedan mišić iz plećke može ići u kulin. Krmenadla, ili ti znači mesa od krmenadla, isto tako koje mora biti očišćeno od svih vrsta tetiva i mora se ukloniti iz smjese za kulin, se mora ukloniti sva mekana masnoća ili ti masnoća koja se nalazi između dijelova mišića koja održava funkciju tih mišića. Jedina masnoća koja može biti u kulinu je leđna slanina i intramuskularna masnoća koje ima znači negdje otprilike u postotku 7% u sastavu mesa od svinje od kojih mi radimo kulin. To je u principu sva mudrost. Zatim imate postupak miješanja ili pravljenja smjese za kulin. Sva mudrost je u tome znači izbalansirati okuse i postotke ili ti promile začina koji se dodaju u taj kulin. Iza toga slijedi proces punjenja katice ili ti slijepog svinjskog crijeva koje mora biti napunjeno bez prisustva kisika. To je prva stvar, jer kisik je taj koji upropasti, nazovimo to tako, meso ili proces oksidacije se nikad ne završi. Iza toga slijedi vezanje, pripremu za vješanje i dimljenje. Nakon što se odimi ili osuši katica ili vanjska ovojnica od, nazovimo to tako, sirovog proizvoda, kreće postupak dimljenja, odnosno dodavanja arome. Da biste sačuvali vrhunsku aromu kulina, kulin se treba dimiti sa bijelim drvetom, znači to može biti bukva, jasen, grab. I mi vam koristimo voćku, odnosno deblo voćke. Idealno je kruška koja daje posebnu aromu ovome što mi radimo. Znači ne puno. U jednom dimljenju bijelo drvo u kombinaciji sa voćkom, može biti i jabuka, ali je bolje ako ima kruška, daje savršeni. I proces zrenja kulina je od 150 do 180 dana da bi on bio spreman za konzumaciju. To vam je sva mudrost što se tiče kulina.